Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Iskainio Agosto Killamanta Ñawpaqkaq wan anqapi hatun yupayninqa kashan kinsa y huch yupaynintaq Ajinamanta tata Diospaq palabranqa niwanchik. Riparakuychik may hinatapuni tata Dios munakuwasqanchikta. Diospaq wawankuna nisqa kananchikpaq. Chayrayku kay pachaqa mana riqsiwanchikchu. Diosta mana allinta riqsisqankurayku. Munasqa runamasi, riparakunkichu tata Dios may hinatapuni munakususqanta? Paypaq k'acha rumipis kawaq hina munasqa kasqaykita? Imaraykutaq wakin p'unchaykunapiqa nuqanchik manchachikunchik nita tata Diospaq wawan kani nispa waq runakunasman? Imaraykutaq mana allinpaq qhawasqa kanchikchu kay pachapiqa? Imaraykuchus kay pachaqa mana tata Diosta riqsinkuchu. Mana chiqamanta rikhunkuchu, chayrayku mana walichiwanchikchu. Pero kunan p'unchaykuna nuqanchik k'anchananchik illipipinanchik tiyan ancha sut'imanta. Wakin runakuna rikhunankupaq tata Diosta yupay chasqanchikta sapa p'unchay kawsayninchikpi. Ichantaqa chasqa kasqanchikta hanaq pachawan chanta herenciata hap'ikuqkuna hina kasqanchikta Jesucristuwan. Tukuy runaqa rikhunan tiyan tata Diosta Jesucristuta kawsayninchikpi. Imaraykuchus kan tata Diospaq wawan kanki y noqa tata Diospaq wawallantaq kani. Noqanchikqa mana pisipaqchu qhawasqa kananchik tiyan imaraykuchus wiñayta kawsaq Diospaq wawan kanchik. Chayrayku llipipinanchik tiyan, chayrayku k'anchananchik tiyan. Ajinamanta wakin runaqa riparakunkuman tata Diospaq wawan kasqanchikta y tukuy p'unchay kawsayninchikpi paypaq sutillanta parlananchik tiyan wakin runasman. Tata Dios yanapawasun si mana k'anchayta atinchik chay. Si mana kan sintikunkichu ancha munasqa kasqaykita, tata Diospaq chayqa kunan paymanta yanapata mañakunanchik tiyan. Mañarikusunchik qanwan inoqa. Munasqa hanaq pachapi Dios tata. Kunan mañarikuyki tukuy wawasniyki. Yanapanawaykupaq, entendinaykupaq kan anchatapuni munakuwasqaykuta. Tukuy mundurayku wañurqanki kanqa. Salvawayku sapa nuqaykuta. Chaymanta anchata pachiniykichik. Bendisikay tukuy wawasniykita isapa p'unchay yanapawayku munakuynikiwan ñawpaqman purinaykupaq. Kunan p'unchaypitaq ama saqiraykuwaykuchu. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaj Wakichikuy sapa p'unchay